Zaista ne bojte se ništa, ovo su riječki plavi vitezovi, udruga humanitarna, organista policajaca, što je posebno važno. I vi imate jedinstvenu priliku provozati se sa njima, ne samo slikati se, nego će vas plavi vitezovi odvesti od štanda do štanda. Evo tu je i Pesek, plavi vitez, udruge za pasa vodiča i mobilitet. Tu su motori, tu su džipovi, plavi vitezovi. Good night. Evo, pljesak, sljedeći pljesak za naše plave vitezove, za naše... Evo, skačite, upadajte na motore, stari, mladi. Evo vidim ja, a ne oni što, a skini ovo.